Okushaboku nukwija ahubwo nyuma y'abembezi begombora akarungu okuguza abatura proto mu itaka lya government ekiretira bakachiko kamata kokutaha mu nshonga egi itaka eriguziibwe lya government niringana hectares mukaga kandi abatura bari kurenga 50 nibo baguzibwa itaka eri especially na nakaga tadiana chenda na kutuka tiku program twabeleze byapa twakase chwaringa abantu bari kumanda bagenzura chinga next time on hadre chisha tarabura ito ateka projects ziti twashanga kuno step bari abadire ukabari mu wara bakuri ifi konkitu kujukujuka hanga yitaka rega mende chiza murebutabona ko tinkurdo nakazu byona gamente nebutwara Orukura kachiko by'amatako mu district ya Buheju Ephraim Begera nagirango abembezi bino mugo kuribanga amata government aho garugo nagakuma obwo barukugatungire byapa kwikiriza mu zo mwitaka urukoze se kumarobire buti kuko kikabwabayo no garka no ya pride no runyuwinga akumite so ebyo nkoze se twasa korram abatura basimira bakachiko abo kubegesa okubine kwe haro kuguzwa amataka gembeho regarding zone za yorekwa water state and water hotyo kurjirebya mwenye ndamaze tukusimbire kandi sababa baba tayibanje tukutero mu ngaro bino mazima kutwaire tutunga proteze wo kurebera abantu aba isende nzuba zitaruko twina twijumbira mu kurya runo twazicura kumubuzumba ko bureba twataho kwitwashika ubatwemereza amataka minja government mu district ya Buheju tugine byapa kandi abembeza nibashaba gukora nshonge jaho naho gashakwa Juliet Charles Sima.